Kaseng samla nompo proper kala penha perdano menta kasni ka apu kendai tarik yayong arajar alpulai ya kebacem cup basketball tournament hasajar nompo. Hagani kajingnya kun basyangship lawan pensaki da uba Miral Bones in uba de UMLA ka nompo constituency kum ukongsan usamla ramba Ferdinand Kakamni uba de President ka KSU North Khasi Hill District kinong yam sen halang kinong kit kam shnong bat kiwi kiri urang ba. Hakani kalumpung hilekai lara nam ladu da ke SYM kabalayo prapo lasan hundriu basket persya ekanong pok proper hagathop kishin rang. Bak la job da kadubak persya eka SYM hagathop kikenthei da sampunyo lasau po basket. Habayo eka jingkren na uba Miral Bones im UMLA kanong pok constituency ulaong bakun kisamla jang kashnong kem de ban ngop hakinu kinu kijat jingdi kabalong ka jingdu nong bakrautam ya kisamla nrei kidei ban pen I ya kasap kabakidon bat ban nong ro kanuksa syakiwei pat kisamla nong shamshnong barok kawai kibadon gijingkit kli hapo kadong berkatang kinang sim ya kini gijingkit kli hagi por kibanwan. You wish all the best na kabantajong ki team kibajok. But ni snow comment mene I Father Anthony dan tibai dan mentang ang ti. Ya ke team majong fi bola jok. But ya gina ki senrang congratulations ni fi kumjuru ki kentai dengan bakla kim syom la jok dan you wish all the best fi nang ka ke team na po nong po proper ngim poi perkat kun samla jongi ki lami sakmat ki badan ni kasap ka phong ikentu syafrang sakmat ya kitu kisamla tu nang ya syafrang bakinang la banang kiu na kapor syakapor kum ki kun samla ge bi ngit skem ha kene kapor ge baya sakilang angni samla kan the ba sendrang ni dei ki samla ge badan ge jingkit kli kidon lai tli ki benta go kwa ban pensno hapi ka banang kong say no to drugs kade ge bukongsan bat kade ke slogan ke ba kongsan hadu kata-kata kajing jele jong drugs lagade ha ribhoi lagade ha is khasi ha keleng jong kani ka jela gajungi ki kajing jele jong drugs ka balak-balan ngaso ban kentu long ba jong ka seng samla ki samla ki badan ha kani ka por ba phinlong ki ban yarap na ka banta ban sensitize ban ai awareness syaki patba syaki kun samla khamtam ban kiar lailum laiwa na udrok subolong gejing sniu ya kamet kaphat kakot kakya khamtam igilong ying gilong sem gidong pi kabar say no to plastic kadi kapor gejing klut ke kamariang thanang I ka kendo ko bangi thung gejing tap kinong rep ki babun ha kinong kendong bagi wiwi ki jaka ni sem baga kendo kam sebo su kom baga sebo ha ki por ki bamanswa kidon sibun gidau kala bendei gejing bun pelat gejing ai gadawai kala bendei gejing berat kothari ge plastik kakta ya gejing sebo yang ge kentho ya ge kendo tin pareng ge khot ge fertility of soil kakta ya kane gejing sebo jong ka kendo tenamar kata ni kwa ba will say no to plastic will say yes to slalamet kadi gawai naki slogan ge bangang ge keren la slam ba bagin pai biang pat sya kejing pedon kam da usla ngilej hayo ngithit kado mensua do mesi do senyang song hausla poi haying ngidep pot ye kado ngiset ngibret ye usla kerpong ying ke kelas bo ke kendo slalamet usla ladu slalarit ni jukot aboy denamar kata inhap ban persyang ngamut banong bangin pensange sisendon ban pedon kam ye plastik inum la namar bangilam lien tandai suki ngin persyang bende ekene bat ka khadu ka poin iki kun samla ge bi kalong bo pintre sitom ka perthei kalong ka ba jenjar ki babun gi kimi gi pa ki pa school li ban yo e jing puli ge per ban yo kam sarkar dan dari kamlong ke besuk bani akam sarkar dut borok ngaso ban kentu nalor gitu ke balak ban kompit di exam beper lah kade DSC MPSC lan hegino gi benta tristom wan nomper sebe ke por ke jong piang nengi ikun samla gidon ki barang puli gidon ki balak trei la lagi jong ki profession gi jong pi
tendri pintri stom hakono kono ke kam don kono ke kam kabarit lani ke bahe andri ke bakongsan ke jing tri stom ke jungi wat nam snurem ya kono ke kam ke bangi itre ngaju kren ye ki kun samla jo gedong ke than ke jungi nalor ke jing persang baniyo ke kam sorkar kede ke por bangi haban yeng lagi jong ki kejan ban seng ki kam lajong ban tre ki no ki kam ki baki cai pendri ujungi ki 4 jutre hagi por ki baban suar kawi lagi nuksa kolong bahabangi wat ya ki misri ki nong tre hagi juk ke bamenta ban airong yin nyahab ban wara na bihar na sya asam bat puntah tete ban wat ki misri ki ban pendai ki tail hagi yin ki jungi nyahab wat ki ban abar sudah kajin keli kolong basai ki priu ki jungi segi kun samla segi rangba kiban sim igene ka kam kidon ki jaka training lagi deh ITI lagi deh kui ki bentang ki bagi kun samla jeng gila ban train bagi niang lagi jong ki kejang ngaso ban kentu bakum ki kun samla to ngin sim ya kene ka lengkor ban tre ye ki kam laga deh kanu ka kam her ndai ka bokong san ka jing tre stom ka jong pi dengan sim sipun ka por ka jong pi khubli si hajar nu bat kejik mulai kerpange kalong ya kinongjok jong kisinrang bakentai bat kumjuru kejik mulai ya kinong syajok laso ba kamdei kapor bangan simpan di kapor hanrei katuk ane ki pasok lane ki jingai jumut lang ke bangan ailang hane kapor ke benta ke ngayo lat hane kapor yang laso ba kajing kenduk kumne ki para samla nadu na Shillong nadu na po Guwahati Assam nadu kini kita nongko gijongi hani ke jilakai tournament basketball kalong ke jirak ke bang ini tu itau bat khamtame bangidang la ban jilakai bah lane pithibet bah jilakai basketball hari ke pakarpang ladangi kan pangkun samla kisang snap yo snap mensua ka United Nation Youth kaong ba kari India kari kabasjang berkiuba ka population jong ki samla bat kari India kadi ka youngest kinongno ka youngest country ladagi compare suwi kiri kani ka pateng ka ba ki kun samla kinyolat banwan pat syak tik pateng banlong kita kinong pratlenti namta ki hek ki baret waladang yong ka youngest country kamot kadairu ka youngest demokrasi isim kabu haba kum ikun samla ka jamiriu ka jongi namar kidon dengan lengkor ka bakia haka imlang ka salang ka jongi haka sinong matau ka jongi bakam tambe hanamata ka jamiriu ka jongi inget skam lembah kini kirang yalekai ka pateng ka jongi kanlong ka pateng shan bak inget skam ru ki klur kin sami la kilong hijilakay sports baper bat ngaso baladangi baklah haji lenti jongi ka kentin kanong kidai kini kisamla ki basya alam baklah namar hakini ki por ki kun samla menta ki akan jinga lenti ka jongki ya jingbun ki jigsniu hanrei ngadapat ka jikremen bat songu ya ka seng samla nong po proper hakawat ka balai kanang yo ban organize kini ke jilakai basketball bat ngit skem lemba kini jilakai basketball bakini kirang ilakai shilrang bat kanthai ki peni la ki sap ki pong ki jongki bakini ki hebret ki basyong saudong jong ne gamadan kilong ki nuksa ki bersebut pat ipi bat ngit skem ru ka jamiru jongi kan kiu kan long ka basyat ka baklan kamune ya kamet ka phat ka basyat ka baklan tang ini kitin kublai shibun ublai unku kiu way kapenda kaba khamat kadai ke cingsisa kaba ka government kaladai ban ra syakmat ya pigi kun sama hagitnan hile ka henrai kaba penlengo yagi kinong ilam sembalang ba kini ki benta kaba ka sarkar kaladai ban lam khamat bat putin ya pi ki khon sama chra bat kinthai hai kam hele kai penban lai lagi joki khmat ba ki khon sama ki ha pan chim hi ya ka sinjam umno ban warra ya pi ha ga ne ka benta lada ngi pai khmat
kumbaikan melakran mengenai presiden jong ka FKGGP Riboy District hai bide bat ki thongkam tungjam hawai kam semlanai ha bangi akran ya kam sorkar raga pipai khmat sha ka government raga pipai ha bide bat ka tadi lekai kata ka sport polisi kam semlanai ye tang kita masa lada ka sorkar kanwara ya kata ka sport polisi ka baskham ka sport polisi ka badan yekna ka penta ka baketik uyapi ki kon chamla senrang bakenthai ngange phemno ye khi khore phemna me kumar khli lane phemna me bunkam haga wat kam sarkar rei pada ka sport polisi ka don lupa khamat ka baskham kan mau ba haba phile kai haki penta ki ba phero pher haki discipline ba phero pher ka kota jompi kala don lupa Balas time kita ni fight kita ni fit kita penong ni kau ke program rally ke bahaya apa awai day buat ke kau problem apa ke step ke jongi dile SDM nak kalian jong nong yelam jong keseng sama nong pok proper kiwara ni kene ke benta dile SDM kum kawai ke benta banyo kam jam nam da jong pi kun sama apa ke beri noter ban na kermen scam ban nang ni sakmat baki banwa susu ban organize nakawai kesnem sakawai kesnem nakawai kapur sakawai kapur bat omdei tang hapo nungpo ngakermen scam bat kibadai sabar jom di district lesti kibadai sabar jom kami ke area nampo ru kila ban organize kum kini kita rumen hapo ke district ke jongi ngam nadon sipun